Mbega Rayon siporo we isaro ry'inyanza ritakariye i Bugesera mwoka byaramwe isaro ry'inyanza ritakariye i Bugesera yari yakiriye ikipe ya Rayon siporo uyu munsi w'itariki ya 14 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025 n'umunsi wa 11 wa Rwanda Premier League 2025-2026. Imikino yakomeje no ku bindi bibuga. Hanyuma rero iyo ni penalite yaje kuba ihabwa ikipe ya Rayon siporo. Ubonye ni penalite yaje kuba ivamo igitego, ni igitego cyagiyemo. Hanyuma rero gitsinzwe na Habimana Yves aka Rutsiro. Ikipe ya Rayon siporo ngicyo igitego icyuye. Hanyuma ni igitego kimwe cya Rayon siporo kuri bibiri bya Bugesera. Ni ibitego byagiyemo ku minota igiye itandukanye, tugiye kuba tugarukaho 5-5. Ku bindi bibuga imikino yakomeje naho kuri uyu munsi w'itariki ya 14 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025. Mukura Victory Sport yakiriye ikipe ya Gicumbi n'umukino watangiye ku isaha y'isa 9 kuri Kamena Stadium. Hanyuma rero ikipe ya Marine FC yaje kuba yakira ikipe ya Kiyovu Sport. Ni umukino wabereye ku Muganda Stadium, nabwo n'umukino watangiye ku isaha y'isa 9. Hanyuma ikipe ya Bugesera FC ikaba yakira ikipe ya Rayon Sport n'umukino nabo watangiye ku isaha y'isa 9, n'umukino wabereye kuri Bugesera Stadium. Hanyuma rero hari n'umukino uteganyijwe mu kanya ku isaha y'isa 12 uri buze guhuza ikipe ya Arimereki ndetse n'ikipe y'Amagaju, n'umukino uri buze kubera kuri Kigali Pele Stadium. Hanyuma rero ntatinze reka ngubwire ngo dutangirane na 11 ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport babanje mu kibuga. Wari wambaye nimero 32 ni Mugisha, niwe wari goalkeeper cyangwa se niwe wari umunyezamu. Hanyuma nimero 5 ni Emmanuel, nimero 16 ni Ganijuru, nimero 29 ni Yusu, nimero 25 ni Rushema, nimero 6 ni Rishari, nimero 3 ni Aimable, nimero 4 ni Kitoga Tony, hakaza nimero 11 ni Yves, hakaza nimero 27 ni Jesus Ndi Paul, hakaza nimero 18 ni Basane Hulanya. Hanyuma mu basimbura harimo Pavel Nzira, Serumogo, Pascal, Fabrice Harerimana, Adama, Fisto, Asumani na Emery. Kugeza ubu ngubu rero ikipe ya Bugesera ikaba imaze kwigaranzura ikipe ya Rayon Sport. Hanyuma iyikubita cyangwa se iyitsibura cyangwa se iyikubita kanyafu kunda, iyitsinda ibitego bibiri byose kuri gitego kimwe cya Rayon Sport. Ku munota rero wa 21 witwa Rugangazi Prosper yatsindiye ikipe ya Bugesera FC. Sindira ikipe ya Bugesera igitego cya mbere, biba igitego kimwe cya Bugesera ku busa bwa Rayon Sport. Ku bindi bibuga rero ku munota 27 Iradukunda Eri yaje kuba atsindira ikipe ya Mukura Victory Sport igitego kimwe ku busa bwa Gicumbi. Hanyuma rero hari ku munota 27 ku munota wa 30 kandi Moise Nyarugabo yaje kuba atsindira Marine FC igitego kimwe ku busa bwa Kiyovu Sport. Hanyuma rero dusubiye ku mukino w'ikipe ya Rayon Sport na Bugesera ku munota wa 48 ushira uwa 49, ikipe ya Rayon Sport yaje kuba nayo itsinda igitego yishyura Bugesera. Umukino wanahise urangira ari igitego kimwe cya Bugesera kuri kimwe cya Rayon Sport. Ni igitego cyiza cyatsinzwe na Habimana Yves aka Rutsiro wa Rayon Sport. Iki gitego rero cyaturutse he, cyangwa se ni igitego cyaturutse kuri penalite yaje kuba ihabwa ikipe ya Rayon Sport. Iyi penalite yaje kuba inashyushya mu mutwe uyu mutoza w'ikipe ya Bugesera ni Bwana Mwana Kamarade, waje kuba ahabwa ikarita y'umuhondo kubera kutishimira iyi penalite yahawe ikipe ya Rayon Sport igahita yishyura Bugesera igitego yari yayibanje. Nshimiyimana Emmanuel yafunze umupira n'igituza
ari mu rubuga rw'amahina aza kugushwa na ba myugariro b'ikipe ya Bugesera. Hanyuma rero umusifuzi wo hagati witwa Nsabimana Celestin yahise avuga ko agomba gutanga penalite atazuyaje. Ako kanya yahise atanga penalite rero, hanyuma uyu nguyu Habimana Yves aka Rutsiro yaje kuba atera iyi penalite, ayitera muri deuxième poto. Hanyuma umunyezamu w'ikipe ya Bugesera ntiyamenya igihe umupira wagiriyemo. Igitego cya mbere cya Rayon Sport kiba kiranyoye, biba igitego 1-1. Hanyuma amakipe yombi yahise ajya no kuruhuka, nuko byari byifashe. Igice cya kabiri gitangiye rero, uyu mukinyi witwa Byishimo Varua yaje kuba atsinda igitego cya kabiri cy'ikipe ya Bugesera, biba ibitego 2 bya Bugesera kuri 1 cya Rayon Sport. Ni nako umukino uje kuba urangira, wahuzaga ikipe ya Bugesera FC ndetse n'ikipe ya Rayon Sport. Hanyuma rero iki ni igitego twavuga ko cyababaje abafana b'ikipe ya Rayon Sport. Abafana b'ikipe ya Murera bababaye, abafana b'ikipe y'iri saro ry'Inyanza bababaye, dore ko bamwe batangiye kugenda basohoka uwumwe n'umukino utarangiye, nyuma y'uko uyu nguyu Byishimo Varua yaramaze kuba ababikamo cyangwa se abarambikamo ikindi gitego cya kabiri. Ni igitego rero cyaje gikora mu nkovu cyangwa se cyaje gikora mu gisebe. Ikipe cyangwa se abafana cyangwa se abayobozi b'ikipe ya Rayon Sport, uranabyibuka neza ko ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatanu umwaka 2024, n'umwaka ushize, n'ubundi ikipe ya Bugesera yaje kuba ibabaza ikipe ya Rayon Sport ituma itabona iyi gikombe. Uyu munsi rero n'ubundi ikipe ya Bugesera yazonze ikipe ya Rayon Sport, yayizonze ku rwego rwo hejuru. Uretse ko abakinyi b'ikipe ya Rayon Sport wabonaga ko bari bafite ishaka ryo kuba batsinda ibitego birenze 1, ariko ntabwo ariko byaje kuba bibagendekera, ntabwo ariko byaje kuba bibakundira. Nta kundi nuko nguko bije kuba birangira rero, ikipe ya Bugesera itsinze Rayon Sport ibitego 2-1. Hanyuma rero mwabantu mwe, aya makipe y'ibigugu arimo gukunda kuzongwa n'amakipe mato, niko twavuga. Ku munsi w'ejo w'itariki ya 13 z'ukwezi kwa 11 umwaka 2025, ikipe ya Gorilla FC yaje kuba izonga ikipe ya APR, hanyuma banganya ubusa ku busa, bagabana inota 1-1. Ese ni igiki cyaba kiri gutuma aya makipe tubara ko akuze ari gukunda kuzongwa n'aya makipe akiri matoya, akirimo kuzamuka, akirimo kwishakisha? Hanyuma rero ikipe ya APR FC abafana baravuga ko ngo nta kindi kiri gutuma ikipe ya APR FC itsindwa biri guterwa n'umutoza Abdurahim Taleb, ngo agomba nawe kwirukanwa bagashaka undi mutoza mushyashya, ngo nta gitsure babona cy'ubuyobozi bw'ikipe. Ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport naho urabona ko uyu munsi nubwo bwose bageragezaga bashaka gutsinda ikipe ya Bugesera, ariko ntabwo babashije kubona amanota 3 ngo bayakure hano i Bugesera. Ibi ngibi byaba biri guterwa n'iki? Ese biraza kuba bicura iki? Ese byaba biri guha inzira ikipe ya Police FC kugeza kuri ubu ngubu ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona y'u Rwanda cyangwa se Rwanda Premier League 2025-2026, iri ku mwanya wa mbere n'amanota 26, hanyuma ikipe ya Marine ikaza ku mwanya wa kabiri n'amanota 21, hanyuma APR FC ikaza ku mwanya wa gatatu n'amanota 20, ku mwanya wa kane hakaza Gasogi United n'amanota 18, ku mwanya wa gatanu hakaza ikipe ya Rayon Sport n'amanota 17. Ese kugeza magingo aya ngaya aya makipe arabura iki? Amakipe twabara ko akuze arabura iki? Ko amakipe asa nkaho arimo kuzamuka cyangwa se akiyubaka, arimo kugenda yigaranzura aya makipe akuze. Ni igiki cyaba kiri kubura? Ese ni ibibazo by'abatoza cyangwa se ibibazo by'ubuyobozi bigenda biba muri aya makipe? Ese ni igiki kiri komeza kugenda kibitera kugira ngo amakipe matoya akunde gutsinda amakipe makuru? Hanyuma rero kugeza kuri ubu ngubu nakubwira ko ku munota 75 Hakizimana Zuberi yaje kuba ashiramo igitego cya kabiri cya Mukura Victory Sport. Umukino ukaburangira ibitego 2 bya Mukura Victory Sport ku busa bwa Gicumbi FC. Hanyuma rero Marine FC umukino warangiye ari igitego kimwe cya Marine ku busa bwa Kiyovu Sport. Cya gitego cyatsinzwe ku munota 30 na Moyize Nyarugabo.
hanyuma rero ni uko nguko bije kuba birangira, hanyuma amakipe yombi uko yaje kuba atsindwa anatsinda ni uko nguko birangiye. Reka ngushimire kandi nkubwire ngo wakoze cyane udahwema gukurikirana ibiganiro byacu uko bwije nuko bukeye. Nyagasani akomeze akurinde. Bye bye.